Dan posle nereda u Skoplju prebrojavaju se uhapšeni i povređeni, a sukobljene strane međusobno se optužuju za incidente. U 2 bolnice zbrinuto je 20 policajaca, od kojih je 6 zadržano, a privedeno je 30 demonstranata. Večeras na novom protestu opozicije zbog jakih snaga policije nije bilo većih nereda, ali je bilo incidenata. Demonstranti su napali ekipu televizije Sitel i koleginicu Ivonu Talevsku, koja je pre toga za našu televiziju napravila prilog koji sledi. Jake policijske snage danas blokiraju sve pristupe zgradi vlade, kao i prema svim državnim objektima nakon što je opozicija opet pozvala na nasilne proteste. Zbog jučerašnje preskonferencije predsjednika opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije, Zorana Zajeva, koji je najavio i objavio prisluškivane montirane razgovore državnog vrha o smrti Martina Neškovskog u 2011. godini. Počinilac tog ubistva je osuđen na 14 godina zatvora, ali opozicija pokušava da stvori sliku da je njegovo ubistvo skriveno. Građani su se večeras, za razliku od juče, okupili ispred zgrade Sobranja Republike Makedonije. Za sada bar nema nasilnih incidenata. Traže ostavku od ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske. Premijer Nikola Gruevski u ekskluzivnom intervju za Sitel uputio je apel građanima da ne nasedaju na provokacije koje priprema opozicija sa montiranim, nezakonitim prisluškivanim materijalima, jer njeni cilj su upravo incidenti. Juče je Zajev rekao, čujte ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova kako su htjeli da sakriju ubistvo. A trebalo je da kaže, čujte ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji nisu znali za ovaj slučaj, a kad su saznali reagovali su brzo i slučaj se završio. Apelujem na građane da mudro slušaju montirane snimke objavljene od strane Zajeva i da stave po stranu njegove uvode, jer laže. Audio snimci sadrže priznanje Saše Mjakova da je mladog Neškovskog ubio policajac Igor Spasov, koji je bio na dužnosti, a ne fizičko lice Igor Spasov. Tako se izbegava politička i druga odgovornost. Vlast Nikole Gruevskog osmislila je i sprovela plan kako bi se izbegla odgovornost MUP-a, a da počinilac preuzme individualnu odgovornost. Protesti juče popodne završeni su nasilno u kasnim večernjim satima. Epilog je 38 povređenih policajaca, nakon što su bili gađani flašama, metalnim šipkama i bekatonom. Ima i 4 povređena i 30 privedenih demonstranata, od oko 2000 ljudi koji su bili ispred vlade. Policija ih je sprečila da na silu uđu u zgradu vlade. Nakon toga demolirali su policijska vozila. Neki od onih koji su sinoć protestovali izazvali su nerede na ulicama Skoplja. Oštećena je zgrada vlade, palili su kontejnere, a polomili su i redakciju jednog medija. Makedonski premijer Nikola Gruevski naglasio je da je spreman za razgovor i dijalog i da će se vlada ponašati kao i u sve ostale evropske države, bez ucene. Iz Skoplja, Ivona Talevska.